Ita ruas Kalau pasya aja tuh. siya nang mahita. Nah, kalau Ruas asa taon tu'y acara jo. kalau do na kordang. So marana sila nakta ko nagtuala sa paraíso ram. Kanino lang amang tuala may saan. Kasi gito nga do. Na sumurong hodo paubahonar sa niroha gawdi halalas niroha. Apulima si solhat idungan namin ang magtingon. Pahehe manasida siya kahulungan ni arsa niroha. Jala sondak kong makatilo ibuhi asa tarapol o hanasida. Martaniyang mahita Yesus Kristus sabos marohani sude akana persean iho ay marhites yan amamatena do italuhon Kristus amateani jala marhites yan aheheon na do ipasuang anguluani martangi ang makita ang ibon mo Tuhan tangi ang amin. Aduh, dah musik.
Kurang kalian kak duduk nih. Ano pa ang foto na nito? Karungan ni may niya. Bantu. Bantu. Walang arong biyan. Paso ng satu pinay. Ale Ruslin Sagala, Sirang Maho siyak kami, Borhat Masian Hutam, Jalabongok Matuhutan na Badiay, Ima Huta Jerusalem na Manotong. Tinggal Homaru Rapartangisanon, Jalahalas Sumata no na pinarbagabagay, Sahat Rodi Saleleng ni Leleng na Aridehita, sabi. Maretehida, os ditataman nomor 364. Ay parlape-lapean do tano odiau urgo sitianon disido sa puloku. Ay parlape-lapean do tano dia di Ikut tinggalkan di rumah tadi. Isa na galang yung mama. Ay salip mo katanda. Asal mo sa ngono. Kenapa nanti aku Tahu dia. Bagian di Kamu mah dalam pemuda hak nade. Puna ni mana di? Sekangan nih. Dang, bagian di. Inatay besu ko kasi siap na yung buwan. Kita kape. Gimana dulu suku ko dun mo. Wala. Martam yang mahika. Ale Tuhan Yesus Kristus, sendiri mengabongot kebagasan huluman ng kamatian. Tartanong jalahehe di hari paguluhan. Pangilo kami, perbadiay mga tanungan manang hinakon. Asa naturas na niyon.
Asam saja dulu. Dalam mengulo di bagasan hamilin. Di saliling-liling. Bapaknya nangis. Yang penting namanya bapaknya.